Akenshi iyo umuntu avuze indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina iterwa na virusi kandi idakira, abenshi bumva virusi itera sida. Gusa hari izindi ndwara zitandukanye zimeze gutyo. Ubu indwara itera inkeke tugiye kuganiraho ni indwara ya hepatite. Wakwibaza uti hepatite ni iki? Hepatite ni indwara ifata umwijima ikaba iterwa na virusi. Kugeza uyu munsi hari ubwoko butanu buzwi bwa hepatite. Izo ni hepatite A, B, C, D na E. Hepatite B na C nizo zikunda kugaragaza ibimenyetso bikomeye. Hepatite A na E ziba zoroheje keretse iyo zidakurikiranywe neza. Hepatite B igira urukingo, hepatite C nta rukingo igira. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ubarura ko hari abantu barenga miliyoni 350 ku isi bafite indwara ya hepatite, kandi abantu barenga 620 ku isi barapfa buri mwaka bazize iyo ndwara ya hepatite. Birababaje cyane. Ushobora kwibaza uti hepatite yandura gute? Hepatite yandurira mu matembabuzi yo mu mubiri, akenshi mu mibonano mpuzabitsina. Kandi hepatite yibasira abantu bakunda gusangira ibikoresho bikomeretsanya nk'inzembe, inshinge ndetse n'ibindi. Hepatite nanone ifata abantu bahabwa amaraso yanduye atapimwe kwa muganga. Kandi hepatite ikunda kwibasira abantu bakunda kunywa ibiyobyabwenge babyiteye mu nshinge. Hepatite nanone umubyeyi ashobora kuyanduza umwana we mu gihe cyo kuvuka. Gusa hepatite A na E zo zandura iyo umuntu anyweye cyangwa se ariye ibiryo byanduye. Nk'izindi ndwara zose ziterwa na virusi, hepatite biragoranye kuba yavurwa ngo ikire. Gusa hari imiti ihabwa abarwayi bayo ikabagabanyiriza ubukana, cyane ku barwayi bafite hepatite B. Gusa izindi hepatite ziravurwa zikaba zakira, uretse hepatite D nanone iva kuri hepatite B. Hepatite ubundi igaragaza ibimenyetso hashize igihe, ku buryo iyo umuntu ageze ku rwego agaragaza ibimenyetso biba byerekana ko indwara imaze kugera ku rwego rwo hejuru. Bimwe mu bimenyetso bya hepatite harimo nko guhindura uruhu rukaba umuhondo n'amaso akaba umuhondo, kunyara inkari zijimye cyangwa se kwituma ibyeruka. Ibyo nanone hakiyongeraho kuba umuntu agaragaza umunaniro ukabije, umuntu akumva afite iseseme cyangwa se akagira umuriro udakabije ndetse akumva adashaka kurya. Ese twakwirinda hepatite dute? Twakwirinda hepatite dukoresha agakingirizo igihe cyose tugiye gukora imibonano mpuzabitsina, kandi tukirinda kwijandika mu busambanyi. Kandi nanone tugomba kwirinda gusangira ibikoresho bikomeretsanya bitandukanye nk'inzembe, inshinge ndetse n'ibindi. Twabibutsa ko iyo umuntu afata ibiyobyabwenge abicishije mu mitsi cyangwa se mu nshinge, nabyo bimwongerera amahirwe yo kuba yakwandura hepatite. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo umuntu aba agomba kubyirinda. Dusoza, tuzirikane ko hepatite B iri kwiyongera cyane muri iyi minsi, kandi urukingo rwayo ruraboneka mu bitaro bikuru n'andi mavuriro atandukanye mu gihugu. Niyo mpamvu dukwiriye kwisuzumisha hakiri kare ndetse tugafata n'urwo rukingo rwayo. Muri ubwo buryo tuzaba twirinze ndetse turinze n'abacu.